Mapambano makali yanaendelea katika mji wa Sud Kivu, sehemu za Kavumu, katikati ya gouvernement na baadhi baki pamoja na AFC wakipambana. Je, c'est le fait ikingali observé ou comment? Omeboji, président wa parlement ya Congo, aliweza kutembea mkadra ya vacances parlementaire yake. Kufika yake Butembo, population ya Butembo haikukuwa vraiment tayari wala haikukuwa nampokea mzuri. Jambo bandugu, jambo sana kwa nini wote mko nafuata kwa muda kama na huyu ambaye tunaweza kujadiliana na kuweza kuechange pamoja na nyinyi. Sijui kama ndio mara yako ya kwanza pengine unatufuata hapa, tutakuomba ulike, upartage na ubaki connecté na sisi. Acha commentaire yako, tupate pia kwa Analyson Congo Facebook na TikTok na YouTube. Tupate pamoja. Kwa sababu malalamiko na magumu na mateso na vilio ni mingi sana hapa. Ndio kwa maana nilisema vacances parlementaire yangu ya kwanza, sawa vile baba wa député nationaux wote, nianzia hapa kwetu. Nilifikia Beni jana, nilifika Oicha, hapa ni mji wa Butembo na siarudia ndaikala hapa. Mzee uko naona ni mji wa Butembo na ule tunazungumza Omeboji, président parlement République démocratique du Congo, mwenye kamata nafasi ya kamera. Tutaongelea vyote. Tunajua kama magumu iko mingi. Kila siku wanaua sivile. Vote tusikie nini population ama raia iko nazungumza nasema na yenye naomba kabla wale waadui wawili kabla hajawafukuza hatutapata amani hapa. Tunasikilizana ndugu zangu, mnajua kama kwa siku ya leo province yetu ya Nord Kivu iko occupé par waadui. Mbele hapa naongoza tu Butembo, munisikilize. Wazee tunaenda kule tunaongea mheshimiwa wengine hapa wapate maneno ya lazima tuko nayo. Sawa? Nilikuwa nasema hivi, President de la Republique iko napiganisha sana tugabize vita hapa. Wengi wanafuata wanasema anatembea naenda nchi za nje sana. Si vile? Iko mwavion kila siku. En fait, mkiwaza mnasikia ule ni Omeboji, président wa parlement. Population yenye alikia zungumza nayo anaanza baelezea, unajua adui yetu. Population inamjibia kama adui ni etat de siege. Anasema hapana, adui tuko nabo biko bawili biko ADF na AFC M23. Population inamuelezea adui ni etat de siege mwenye mwenyewe. Na kwa miaka ngapi baada ya kuba tuliko mu etat de siege mbaki tuko nakufa. Biisha. Niko najiuliza pourquoi niko natia etat de siege na mkasai, puisque Kasai niko na même problème sécuritaire, ya sécurité alimentaire. Watu niko nakimbia. Mais hawezi établir état de siège Kasai. Ametablir tu état de siège. Ila kitu kibaya yote ya kuangamiza taifa Kifelija anafanya, niko nafanya tu mspasi ya Kiswahili. Sijue kama iko na pousser ba Swahili ukabata decision zimoya hivi zibaya ama nini. État de siège ku est
franga kukata ku est, kufungia batu mabanki ku est, kusema batu ya est baisha geuka baadui na batu ya west, batu ya est abawezi tena kwenda ku west, kubaima ma passeport soit disant ni ba abiko ba congolais. Au finish d'abord Emeboja alipaswa ndio enda Musidi Kivu ndio kwa. Mengisi kwa mko kipe anakuya mugano Butembo. Hayakuwa problem nayo ni est ya Republique tu. Lakini unafuata kama resultat yenye alikuwa na attendre haiko njoo anaespérer. Population inaonesha mécontentement. Ule ni deuxième personnalité wa République démocratique du Congo. Deuxième personnalité après le président. Est-ce que vous comprenez? Institution kubwa sawa ile. Le peuple, message banamupatia yalikia mu vacances parlementaires. Donc c'est qu'on a rudia Kinshasa, message population na mupambi inamupatia ni atupendi état de siège. Iko na bembeleza watu wase mungu muone kitu tutafanya, banasema hapana, état de siège ndio. Alors, il état de siège ni système ya kucréer à la fois insécurité, ya kubeba bai, kunyanyasa batu, kubeba franga, kufasi vitu na vitu gani, vitu vya bila kichwa na miguru, vitu vya vikamate. Bon, moi hii semaine kulipitikana kulikuwa video moi. Sio kama mliifuata, mais moi ile video unaonekana ba soda ama ba wazalendo, et parmi bali ba wazalendo mko Makanaki na bengine bote. Makanaki anasema que banashukuru president wa République démocratique du Congo juu depuis 1960 ndio president wa kwanza mwenye anabakumbuka na anabasaidia, anabapatia, anabalipa. Ni mwenye alikuwa pembeni yake anasema donc balibalipa juu ya kazi na batapigana sana kabisa juu yake. Mwenye alikuwa pembeni anasema banabalipa 325. Bengine ma version nyingine bengine banasema wazalendo biko nabapatia 200, ba FARDC banapata 400. Tunafuatilia inasemeka kama haiko bazalendo bote ndio balipata. Niko nauliza bazalendo Maniema na mwe balipatia ile 325. Province Oriental na mwe mulipata ile 325. Benye biko Muituri na mwe mulipata ile 325. Benye biko Butembo na mwe mulipata, kila soda wala ni komanda tu. Utakutana ba wazalendo bote wakupata ile pesa. Niko natafuta nisaidie Makanaki. Kama mnafuata hii parti mnitumie Makanaki na mpatie watu wengine babu bazalendo wengine wasikie. Makanaki pengine uko na problem ya kutokuiwa historia ya Kongo. Juu pengine uliingia mjeshi ukatoka me haukupata wakati ya kwenda kujifunza wala kujua historia ya Kongo. Uko na historia ya jinsi kufront kwa nini napigana huku na huku. Haiko mwanzo mlianzaka kizalendo. Kwanza wazalendo haiko mlianza na mai. Historia sita kufundisha. Unasema hakuna president mwenye ashaka ba reconnaître depuis 1960 mpaka leo. Est-ce que mnayake hii pays ishaka pata president wa mai? Kongo ishaka kwa ongoza na president wa mai. Mzee Laurent Désiré Kabila hakuwa mai. Bale wa mai ya kwanza ba mai. Mzee Laurent Désiré Kabila hakuwa mai. Na sasa alikuwa adifika kukiti. Ba mai ngapi benye Mzee Laurent Désiré Kabila alikabata akabapatia cheo, akabapatia fasi. Wewe juu ya $320 unataka na nafsi yako naijisha na akili na mawazo naijisha, huko nasema hakuna president mwalishabafanyizia kitu. Bitu ngapi Kabila hakupatia ba mai? Mimi nataka ukumbusha jua huyo peut-être histoire ya nchi. Unajua General Padiri Bulenda alikuwa Maniema. Alikuwa na okipe sekteri yote ya ngambo ya Kasese. Na Kasese kule kupanda mina sababu tena manchi mule ndani kabisa. President Joseph Kabila akamufanya commandant région mu province orientale. Alikuwa deployé wa kwanza ma 2003-2004. Pengine huyo atabu mai sio kama uko chazel wakati. Ule ni mai mu Maniema kamtosha kama. Mpaka leo maiti ya baba yenu wa Mubembe iko Kinshasa inashindwa kuzikiwa. Unasema sasa Felix
njoo anawafanyizia wenye watu hapa wafanya mpaka leo maiti ya baba yenu general mwenye alikufa wenu haiko Kinshasa pale, mpaka leo bacha shindwa kwenda kuzika maiti yake. Mejuu ya $300 unasema $300 aseme abakumukaka kuna mwasha bakumbuka mkongo yote yenjo president wa kwanza kukumbuka effectivement anabakumbuka na buji anabakumbuka kubatukana ile $300 ni kubatukana. Wewe leo ukikufa maiti yako wewe makaraki batefani leo ukikufa wewe nani mtakuzika avec honneur si ya kutumaje hata kuzika na bana kusahabu unajulikana hata wapi esko kwa hata mbazi de données moya wewe ya FRDC wala ya nini. Kwanza Felix ule mwanamko nasema balisha mpatia ordre États-Unis akate mkono yake na mwe. Kesho sasa atakata mkono na mwe mtakuwa banani. Unaweza kiintegre mu FRDC leo batakufanya general. Ba general ngapi? Ma region ngapi kabila? Kitu gani kabila akupatia ba mai ba wazalendo? Kitu gani akupatia? Fonction gani akupatia? Kosa ni yenu. Ba bembe ngapi benye Felix benye kabila likamata kama integre mu armée? Ba mai est-ce que kuko kibalifanyaka juu ya province yako? Donc munapenda saa mtu anabapatia fonction tena yeye akona baelezea mwende mjenge nyumba kwenu mjenge barabara mfanye saa mko na ba député benu mkamate batu sabi takula projet gani yenye bitakula shabaletea Musib Kivu pala naleta Uvira anasema no nilienda défendre hii projet bakiwa batengenezee hivi na hivi na hivi. Makana hii nyumba ngapi ushajenga mwa hii espace nyumba ngapi ushajenga Uvira pala mwa hii espace nyumba ngapi? Nyumba zako zinajulikana na address yao inajulikana. Mwa hii tu espace hii ushajenga nyumba ngapi? Utasema uko unapigania wewe raia wewe njoo maana uko unasema vitu juu ya interest zako. Mimi naisema ton intérêt me kujulisha wengine bote ba mai ba wazalendo wengine bote. Koma mko naujisha nafsi yenu na akili yenu juu ya mtu sa Felix. Mtu mwenye kunekala kwabo. Anashindwa tengeneza kwabo. Ata mukatale mupigane mpaka siku Yesu anakuya. Banyamulenge abatoka pale. Ata mupigane mpaka siku Yesu anakuya. Banyamulenge abatoka pale. Ata munajikata vipande. Rwanda tabaki hapa ni kusema tutakuwa kama jirani, tutakuwa bandugu, tutaoyanaka na tutafanya vyote. Tukose sikilizana bandugu yetu yuko karibu. Mungu nakataka tusikilizane tupate amani. Mungu nenda kufuata na mtu mwenye kombali kwa tuchonganisha. Leo kuna kamata mwe wa garçon ya Kivu. Ndio nabatia kufro. Leo kuna kamata ba garçon ya Katanga. Ndio nabatia kufro. Bando yake bote kuna baretire. Ndio aliona kibando yake bamingi walikufa. Me akili yenu mkose waza mara pili. Sikia vitu viko nasema. Aseme ndio president wa kwanza depuis 1960. Ulisomaka tele historia ya 1960 unaiua. Est-ce que ile historia ya 1960 yoko nasema? Koma unaweza kosa na busara. Unaweza kosa busara vile kusema vile. Mimi nasema hivi, ba wazalendo wote. Ile group ya makanaki mliona kwa ile video walipata franga. Mwende mubalombe franga zenu, Felix alibatumia franga. Na ba wazalendo bebiko mu territoire wa Walikale bali batumia franga. Mwende mubalombe franga zenu, hapana $20. Mubalombe zile 300 zebo balipata. Juu walikuya mbele ya kamera banakia jitapa. Biko na ba manipule banacheza na akili yenu. Balikamata quelques 2-3 FRDC banabaleta sema bono balitupatia franga. Kisha banakamata na mwe banababeba pale bote msema sema balipatia franga. Na mwe mnakuwa kaza kwenda kusema tunashukuru Felix ndio president wa kwanza depuis Congo iko Congo anatupatia. What the hell? What is the problem with you guys? Mko na shida gani? Kama mko unapoteza akili. Sasa mimi niko naelezea kitu mwana anasema tu una kitu ijibu mtasema sasa. Sasa ni Mnyarwanda. Nilisomaka ngani kusaidia. Nilisomaka kuilila. Unaona ilile yenye kwa pale Uvira. Ndio ulize pale niko ndio premier promotion yangu. Nilisomaka école primaire kwa Amani. Wako ya Amani iko pale. Unajua wako ya Amani iko. Ile ya Zawadi. Ndio nilisomea premier primaire yangu. Premier na deuxième primaire. Nilikuwa naikala Kakungwe. So, siko mgeni wa eneo ya nafasi yenye huko wala siko mgeni ya kule kwetu. Ni kwetu. Na mimi nazapenda kwetu kukoe amani na kukoe salama. Na hapana mko na raisonner hivi. Juu ya $300 unasema vitu vyote unasahau mema yote, wengine basha mafanyizia. Wewe unawaza Felix atendaka na wewe kumkaba. Unawaza Felix atakuwa na mposho yake.
Unaweza watakukumbuka, si niko nakutumikisha tu leo saa muua wanakula sukari kisha wanakutema. Depuis mko na loma bunduki ngapo basha wapati. Mission ngapo basha wapati. Unajua $300 mnasema na mnapoteza akili. Pourquoi batu ya este tuko hivi? Pourquoi batu ya este tuko facilement manipulable? Pourquoi baswahili tuko na ile probleme? Batu ya Kasai niko naponia kutucheza kutuvuruga. Mimi nachanga damu zo. Mimi niko ngambo ya Kasai na niko ngambo ya Kivu. Mimi nachanga. Sasa wote ni bazazi yangu. Kisha ndakatala kusindasemea huyu niache mwingine huyu. Na bila hata kuchanga niko mkongomani nilikomala kule. Na nikatembea nikazunguruka fasi hiyo. Mimi nakuuliza tu juu ya $320 unaweza sababu. Uliza kama wewe una reference. Uliza kama unapenda ndakupatia liste ya ba general bote ba ministre ba député. Mafoka maiki balikuwa ba député makati gani? Saba na bainuaka, munainuliwa mukose tumika juu ya province zenu, mukose tumika juu ya nchi yenu, munatumikaka juu ya kuoa wanamke, kujenga manyumba nje, kuacha nini kisha kesho mnakuwa na impite ba politicien problem, mnakuwa na impite ba kuwa problem, habatukufanyia. Mungelijengaka mpaka leo niko najiuliza kitu gani nakatazaka nikamate fasi sawa kubabembe, nikamate baraka yote kule. Kitu gani inashindoka alors que baraka ni centre moya kabambi. Kitu gani natumaka kunashindwa watu wafanye ba moderniser baraka. Uangalie babembe benye biko mudunia, babembe benye biko active, babembe bazalendo. Hakuna muzalendo sa mubembe, mufulero, munindu, mushi, mwe tunjo bazalendo busiku na mchana. Munapiganiaka vitu gani? Si mtuonesha tabe mnafuta tulipigana kisha tukapigana tukajenga masomo. Tulipigana kisha maliza kupigana tukajenga sio kitu gani? Tulipigana kisha maliza kupigana tukafanya vita yenu lengo yake na kwa kani. Munionyeshe emet ya bulongoni bashabe. Na mnionyeshe emet ya bulongoni nyuma mshare kipere mkatumdishia huko Kongo. Mwe bale mwisho ageuka tu mashera kano masasi ya Felix juu ya Felix kutokuwisha basodaka na batiaka jo mwe mbele mwende mnakufa kufa. Nielezee sasa hivi depuis jana kwa masasi kwa pigana Kavumu. Mnaanza wale watakufa pale Kavumu wale unaanza nini? Simboleo ya bulongo pili napiga na barabasabu. Barabasabu. Aye mko napoteza akili. Mbona sikuona ya kutumbana sema mwa ile $300 zenu? Mwe tu njo biala mnatafuta jigamba, mnatafuta jionesha kemuko. Bwana bazalendo wote, ile group ya baba Kanaki walikuwa kama seti kama wite mubafate liko na franga zenu. Felix aliwatumia franga. Ministre wa defense alikuyaka alitumaka delegation, aligabula delegation parti sita. Kuko yenye lienda Lubero, kuko yenye lienda Walikale. Kuko yenye lienda Shabunda, kuko yenye likuya pale mu plateau. Bali bapatia 320. Bali bapatia ya kila muzalendo. Sio sababu bapatia franga. Kila muzalendo kama mko 40,000, nyewe wote wanapatia franga za kuwaenea. Mubafate mubalombe franga zenu. Baki wakatala muvunja hapo migulu juu na franga zenu. Si biko najitapa sasa Felix ndio president wa kwanza na bashughulikia na wapatia franga. Mwende mubalombe franga zenu. Mkiikala na mwe mko bijinga. Mimi nachunga mtueleze kama mlipata zile franga. Juu mliona tunasema juu FRDC banafanya nini? Tuko na lia kila siku barandre conditions zenu kukua normal. Baba afanye mkue wapi? Juu ya $300 nasema ovyo. Sio sema tozeme leo. Felix alipatiaka kama 320, mnashukuru, jinsi raia aliwakumbuka, mnasahau vile watu wote walipafanyiaka. C'est comme si mko nabafanyia vitu ya maajabu, mko nakufa mnabatupa mshimu mnabakia pale imbo ndio na bakula minofu yenu. Juu mkule efu mwanze kuwa na nyanyasa watu. Mnageuka banifungulire kufungula kulomba huku kushoto kuume. Mwenje wa kwanza mko kiatutia lazima aseme hii na niliwajulisha kama mapambano yako yanaendelea na cessez-le-feu yenye ilikuwa accordé. Ninawaza ile cessez-le-feu haitakuwa vraiment tena applicable puisque un peu partout cessez-le-feu inaonyesha na imperfection yake. Jambo sana. Usisahau kujiabone, kulike na kupartage. Mimi ninapenda na wazalendo mnielezee mnapigana juu ya nini? Objectif ya vita yenu ni nini? Napenda leo ni hiyo. Mtuelezee kwa ile objectif, mtuoneshe wapi kwenye mshakamata ukabaki yako mtu ikakuwa sawa. Mkikamata fasi unapiga mama fimbo, unabatosha manguo, unabaka, unafunga, mko babandi. Hakuna kitu kingine mko na. Mnionyeshe objectif yenu.